nshimiye mwese mudukurikira. Ibere ryabonyeje rihorana umugisha wa kibyeyi. Iyi ni Baho Wiga TV, icyarimwe ikaba na radio, biterwa n'amahitamo yawe. Icy'ingenzi nuko dukurikira kandi tubiha agaciro cyane. Sinzaganira nawe, sinshaka no guhura nawe, habe no kurebana mu maso. Nibiba no guhura, wenda tuzahurire mu ijuru. Maze ndebe. Umenya hasigaye hariho amajuru menshi. Namenye ijuru rito nk'urugo rwiza, ijuru rya Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, ijuru rya Katari mu gihugu cy'Abarabu, ijuru ry'i Bruxelles mu Bubiligi. Gusa hejuru yayo yose hari ijuru riruta ayandi, iry'Imana izahemba abayubaha bo mu mahanga yose, bagakora ibyo gukiranuka bakazaritahamo nibaramuka bataguye isari. Kandi uhumure, twese tuzarikwirwamo. Uyu munsi turavuga bike ku byaranze imvugo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo guterwa n'umutwe wa AFCM 23 ukigarurira uduce dutandukanye. N'uyu munsi ugenzura, ukaba ugenzura igice kinini cyo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muri kumwe na mwarimu Isaac watangiye bibwira. Sinzaganira nawe, sinshaka no guhura nawe, habe no kurebana mu maso. Nibiba no guhura, wenda tuzahurire mu ijuru. Iyi ni imvugo yakunze kumvikana kenshi mu kanwa k'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo, imbere y'imbaga y'abaturage, avuga ko adateze na rimwe kuganira na mugenzi we w'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, bitewe nuko igihugu cye cyashyirwaga mu majwi nk'igitera inkunga uyu mutwe wa AFC 23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, nubwo u Rwanda rutahwemye kubyamaganira kure. Bijya gutangira, Kenya yari umuhuza mu biganiro, ndetse wibuke ingabo za EAC cyangwa se wa muryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika, East African Community, zabijemo. Ingabo zoherezwa muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo zihoshe intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa AFC 23. Nyamara ntabwo byaje gukunda, kubera yuko Bwana Antoine Tshisekedi yashakaga kwiza ingabo za EAC zirwana ku ruhande rwa Kongo zikarasana n'uyu mutwe wa AFC 23. Nyamara izi ngabo zo zikasobanura ko zitaje kurwana byeruye, ahubwo zaje kubungabunga amahoro. Kandi nibyo, ingabo zaje mu butumwa kuriya ntago ziba zije kurasa abaturage abene gihugu, ahubwo ziba zije kubungabunga amahoro, guhosha intambara. Izi zaje gutaha bisabwe na Kongo, hitabazwa ingabo zasaze umuryango wa SADC. Umuryango wa SADC muribuka, haje ingabo zo muri South Africa, Tanzania, Malawi ndetse n'u Burundi, zifatanya niza FARDC ndetse hiyongeraho abacancuro. Izi muri rusange zaje gukubitwa inshuro n'uyu mutwe wa AFC 23, amaguru ziyabangira ingata ku zuba, zisubira iwabo zimanitse amaboko. Aya makuru murayibuka. Mu bihe nk'ibi ngibi, ubuhuza bwari mu biganza bya Perezida wa Angola, Bwana João Lourenço, ari unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Gusa ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe nk'iki ngiki ntabwo bwahwemaga kwemeza yuko buzarwana kugeza ku munota wa nyuma, ndetse harimo no gutera u Rwanda ngo bugakuraho ubutegetsi buriho. Nyuma gato
abantu baje gutungurwa ubwo abakuru b'ibihugu byombi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahuriraga muri Qatar ku meza y'ibiganiro imbere y'umwami Emir witwa Tamim bin Hamad Al Thani. Abantu bikanze ijuru rya Qatar. Nyuma y'uyu muhuro nta nkuru nziza twumvise yuko intambara yahagaze mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo n'uyu munsi tuvugana amasasu mato n'amanini aracyakura benshi mu byabo, ndetse hari na benshi usanga bikingiraniye mu mazu, cyane cyane mu duce twa Kibati na Walikale, aho Wazalendo ihanganye n'ingabo z'uyu mutwe wa AFC 23 kugeza n'uyu munsi. Inama iheruka ejo bundi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 2025 yabereye i Brussels mu Bubiligi, yahuje ibihugu bibarizwa mu muryango wita Global Gateway Forum. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bari bahari. Ahawe ijambo Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo yabanje gushimira ibihugu byarwanye ku ruhande rwe. Wibuke South Africa, Tanzania, Malawi ndetse n'u Burundi byari biri ku ruhande rwa FARDC. Yarabashimiye cyane, yongeraho ko noneho adasabira u Rwanda ibihano, ahubwo igisubizo kirambye kiri mu biganza bye na mugenzi we w'u Rwanda. Ariko yongeraho akantu bavuga ko kataryoshye, ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akwiye gutegeka umutwe wa M23 guhagarika intambara. Bikeya mu byavuzwe na mugenzi we w'u Rwanda asubiza Bwana Antoine Tshisekedi, yavuze ko nta muntu ukwiye kugira ikibazo ku rusaku rw'ingoma irimo ubusa, ahubwo icyiza ari ukuyireka igatambuka cyangwa ukayibisa. Nubwo bimeze gutya, ntabwo byazatungurana mu minsi izaza Kinshasa na Kigali daho hahuriwe ku meza y'ibiganiro. Byose muri byose intambara irasenya ntiyubaka. Aho bishoboka ibiganiro byahabwa indayabukuru mbere yo kumvana mu mitsi, kuko na nyuma yo kumvana mu mitsi cyangwa nyuma yo kugigira abantu barahindukira bakicara ku meza y'ibiganiro. Burya ibiganiro bihatse byose, umunwa n'ugutwi bikora neza, ariko gukora umuti byagorana. Iyi Nibaho Wiga TV, niba wakunze ikiganiro wibuke gukora subscribe, ukore like, ukore comment, ukore share, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho.